ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Hadin balami ki khubor hakilat pathai khubor nagaliang jong ka kur hasha kala pensyai baka hybrid ka badang khat lais nem karta ya ka bala kenno rabor da Mohibul Ali ubala arpo kundai nem karta ubadai na kasnong kanta para gol para Asam haka arpo pratrik ubnai nailar arjar arpo wei kamdai setia nakajaj hasha uba ropinos hasha habakren hakilat pathai khubor bat ubala ujor ya kene jingjia hanong halam police station bad ubadairu hakajo ko por ku secretary jong kasnong nong halam ula ai jing pensyai bakani ka hybrid kadai ka persa jong handrei kamdon jing dai ai bat ka kur hasha hakabaya dei bat kane nakaliang jong lembat ka kong ritalis hasha rengkat lang bat ka kong delfina hasha kibadai kitkot jong ka kur kenthai hasha kila dabban a jing tip shikipurit halor kane ka jing pensyai bad hakajo ka por kila lej ban yakando ru markman bad superintendent of police jong ka Southwest Khasi Hills district uba bashan je lalu ban pensngau halor kane ka benta dai referensi sya iba hakajo por ide sekretaris nanya ka dabras halam dia kaya hak dogas tinggi baca ikna nak kuat sang alam dari mangahi buat bertip siapa police station nak kuat alam berkedua kena kebaca nak kuat sang alam kandai nak kurun kajai kerja nak kuat rasa jangi kandai hero kerja kun persa janga kemalami ke kubar atau ka reflectorik dan nak kalian jangi kum kakur kumjur nak kalian jangka nabas nang ikut bersai ba atau kena kebaca hak dogas ni kandai nak kurasya ni kamdar kejeng dai yang kurasya tangkata yang kuat bersai pelajin baklah gitu ka lai pui tarik ngi kebaban pensai ba na kalian jongi kikur kentai ini ada ere berketu ka kena bahasa sakit nam na po senong nong halam ngi kuat ben pensai ngi kuat ban pensai ba biang ya ka kubur sa ki media ba ngindon jing ada berketu ka kena Tengi kuat tak jadi kerja pensai, na baru kikur, na kadang kikur ni yang ni wanhang ni, na kadang kikur hasya baru awai.